mi tampin GMFDI chung chang aki sei te nga le sei hi in ball hi in ki to thimin ki thimin itivin iphun jivin hi ka sei nom le tu ni ko a video a sim no chu kinil na ding ai lo wale mi te ki to lo na ding her kha lo be thil tha mi to kinil na ding tahsan tha hin phutdoh wa chi ikinil da ding ham ti hi ka sei do no me mi to kinil na ding tahsan tha phutdoh hi ve ti hi ama se pe na hi he chi devin ikiti me ni aji chu hi ale hi chi kinil na ding ipo do wala chamin i hin nil ting wala chun ikinil video igidil video e cha chu ikinil pi lo wa ikidil pi zo lo le ikinga adap be le a hi jing ni pathin thu kinil na ding a he poi pathin thu kinil na ding a he poi pastor ho tu lai mi janil hat wal ven ai lo wa thu si za chom hi te hen I sei ven pastor GMFDI thu sei ho imu si ven he ti a hen pastor PPET ven gamtin gamtang I sei ven he chi ja chu tu ni ko ai ta lang no ma chu hi ta bang din mon hoi ka ven ka ngai to ni le kinil na thading mi ki to mo na thading tahsan tha khat iphutdoh a hin hi cha ikinil lo le kui kinil ding ham ti yo ka sei do no mai hi cha yong ikinil na lai de hi ikinil de hi ikinil jing dio hi cha yong kinil na ding zat chom na hin pu do ki do hi na ho se hi pon zat chom ko ve khang ve lang tin tahsan tha ham ala nam sunga kinil na ding zat chom hum na lai ding hi chi na hi kinil na ding pudo a min e ni lo le kun e nil ding ham ti yo hi iphun sang wa e ho zo in ke thim mo ma ma ti hi ki pa ta e ki san chi diu zo hi athu pin he azi chu GMF dai hong ki pat ti la ya chu na la kui ma ki nil lo pia hiti lo ma he pathin mi tam pathin ho na mi tam pe ani ki khom no hi lo pi phagau thing ki phun na jong an hi lo pi phagau thing ki phun a he ta yong kui man an gel lo atong founder tenin jong nu ching khulam le evangelist pu thang len sen jong amanin jong ana sei kha hun lo pi amani na chi pi choi pi ham ta le hin adam mo ho zending ai la le zandam ding ngai cho chu sum be hila hita chu taw pi ding dan dam sa ding ti chu hin as chung chona achin ho che na le hin a ko nga jantra ki but loi a ke nga jantra ki but loi hi cho yong chu christian hin khota ki to poi te anala do pi hona hi cha ko na chu pathin na tong dana an ki gial hone ke ma ta jing jong ibida ka zo ko se ding ham he chalai phana chon kan ngai sang jing nei ana to hon dan chu di a hi di mo ngai hi he china ka su pi ho ko ma jong e nu chen kholam ama ho pathin he mi hin mi ta pa la dama hi ta ho pathin man cha ta hi ka ti a ka su pi ho jing jong adam mo na chu ka sol hi chiwin ka na ti hi ai wangin thil he hong chin la i bol wal win he chi i wal pau hi he chlai ta hi inaw khat elawale isu pi icha khat hu ahung wala khamna the ahin bol te nga apat na langa chu pha ham e tiu cha hong go than che la hong si che hi banga chu icha te chu I ti ting ta chen ki pho ji hi ta bang khoi chu ayong chu e ho yong chu ikimu da na wa I pho hello mi pa in acha angai lu na apho ta bang khoi e ho yong chu apat langa chu ina pharo a chain la be hong si roi he chu a hin he chalaya kinil na ding tam pitai po do ho la yang chu aban akom tel hatina hom Christmas date 5 date 4 date 3 pp hama manding adu da gamtin hin sei ke do van noi na chi pi ho tabang in hial ta ve na ala thu ke sei la ki sa ho na phagau me gi ti na mun ke ti ho tabang ala phagau tu pun ki ti ho tabang ho hi cho tabang chu ta asan lal na hong ki pat nei chuting ta le gal inei lai ta wen jong gal pathin e zo sa ta gal sat ngai ta pe kiti ho ta bang gal e zo ta ve de la tu ni chang ga athi ama jing kaloi ho jong kui gal ki chai mala tu a hi gamsung bui a in lam hin zon thelo mi tam pe na lai ipiam hoi cham gal ki chaya ai la vale mei chang po ka mu e
amina mi khuza pi khom pi ba ki khop na ho min amen hallelujah atina ho e ho hen thu se ba mo no isa sa ji ba he ipi se khel wa ipi se khawam ti he thelo khop se na min amen atina ding phot phana ho e ha mo he tai ti akelang ma jing ne chating ta le la hin sim khit ven chating ta adang ipiham pam til ho e pho vin Israel te apo gam tin ise uvin na ku kite po zadang mi te sa ku kite pathin e ngai lut pe no hi ti ho po ise vin pathin chun la hi lo si tan chu pathin chu cycling nei ding zo hi hen lang hi le ku kite zo hi pam pha na lai diu zo thu ki sei la ki so chu vet na le cycling a pathin mi angai lut ta ke lo zo chu ti lo hi pathin amit so el bai ho zo si angai lut ki bang mi zo si tangul angai lut ki bang ai nang na ngai lut ke ka e ngai lut kol angai lut e mi angai lut sab kang sab vam angai lut ki bang so ge e hon in a sei ji dan ho chu sai feeling nei to akilo li hon e sei ji vin hi chi banga jo sai feeling hi pathi nei ta ba hen lang le ku ki te zo hi ngai lut e chan mo di e ti ka sei nu na lai nei hitabang za chum ho tahsan theham ipiham hitabang thupon ho hin bol lai ta wa hi cha ku na kinil na hung ki pane chuteng tal abula chun na to dan chun alawa abula na ke to dan khon evangelist ne tong chim le koi ma in amu si lo di pastor tampin zong angai sang ma in ain banga na to dan chel ki bol dan khonunga ain vet na le adi lo tampi amu do hon ja sama ni jaw hi na sa ta hon pam pastor tampio he phun lo hi he chi ni e hol in ikibol thu hin hi chi ja hi min ei ni lai le ke ma ta in kini la ding ka ki sim do ti hi ipom di hi chi chu hi e cha chu kui ki nil da ding ham ikinil do hi jing ne thayong la ja ja kinil ding hum na lai ding kinil lo ding kya le kinil la ding po do lo ding ai le hi chi chung changa hin he no mu chi pyam te le hin denomination chung chang ai ta in hobung thah kiphutdoh tabang ai ta in tahsan thah kiphutdoh tabang ai ta in hi cha thagau hin hu atong khal he jeng ne he chung chu na yong hi i sei be no chu pi ham ita le hen pastor khanin ama in article hoi ta khat anaji na a chun kamu in ale khaji na a chun pastor thang khomang song tanin ama in le kha hoi ta khat article hoi ta khat anaji na to ki saya chun evet nom chi pi ham dile ama hin Christian church ma chal na dinga hi su meloding phang azi in ai e hon wang tun a hi denomination i Christian hin ho elova e ho bung song a chal na ding hi apoi mo e hai mil ga me e ho no nai i chon ta ni hi chi na hi chi article hi ne khat hi e sei do no win a chi chung chona hi he deu chu pu da to ti Lunkim hi ama in Christian hin ho ku ki society sunga ana phu do ho i hai milwa denomination ki phutdoh ho elova pathin kheudan ana ki phutdoh ma so hi founder ho na phu do ho alam kai ho na phu do ho hi e hai mil gam wa e hon tu a hi inuk inik wai dan tha ho bung tha church tha denomination cha chom i phu do hin he chi hi lainat tai he chi hi pu da to ti Lunkim ho jong ama ho na to dan jong su ki gel patalo ki chi pi talo danin akilang jing nei hi chi nai pastor pun article ji na cham Christian church hi denomination hobung dang ho banga pu da to ti Lunkim min thumlam gama ko na ahin pu lut the ahin pu lut ai poi ati so chule thumlam gama ko na ahin mu sum ho ako na angai cha building zo si hong sa do phana KCC hi hung ki bol do a hi poi ati so ama wang ipu ipa chon na hung khanglin van noi ngai dola himjil na nei lo jinei chanei nonga Christian hung hi tangkhul ho a ko na ki pa na thupa hung kela son chu ipu ipa chon na pum khat hi na ho to hung ki to thei ta lo hi sa chu Bible hin ipi mong a sei ham tial ho na ja aji a cha da la Bible sim dia hung ki pat do ajing pa hi pathin alung put ade ja Bible sim na angai cha chi na le thip na pia hi cha ko na chu nampi le hobung hi ipi ham ti ki chi ta ahin musa hi cha ko na chu hobung pum khat thu hi ahin boi pi pu da to ti Lunkim hobung ahin boi pi pat da hi chu ai ahin boi pi a aban ba na he
ahin hung khang to hin hi chi ho chu ama hin phudo hi so ta pi hin chi nu uzo wa tun chat tu ni a hi dang jat chom dan jat chom denomination jat chom ta san jat chom i phudo lai ngat tai hi chine ba na yong chu ama in article kisi na le pu da to ti Lunkim hin kho thu sim ala thil ama in Christian machal na dinga pan anala na ho asu be na chen aban ga wikit lew hen ho bung pum khat thu hi achanga ato do zo lo ding zia ngai cha zo si pudo the dia thlumlam mi ho a hin til do pe a hi cha ko na chawat be hila angai cha zo si infrastructures hung ki tong do hi ati cha hobung pum khat thu thlangsap na dia hobung pum khat thu kil na dia pu liroi trulok a hin til da ama ko na chu TTS hung ki bol do TTS is Seminary Theology College dang ho tabang hilo hobung pum khat thu ki hilding le cha hung kai ho chun denomination hobung le hobung pum khat thu hi phate cha a hin het khen thei diu ama ho akona chu hobung pum khat thu hi hung ma chal ding ti pathin lung dei pu ti Lunkim to gon ai TTS a kona hung ki jil do ding ho chun denomination hobung chon ho chu iti da la anti hobung chon na ho nung mat kit ding ham ti ho hi ki hilding hi cha hin sai ho chon athu athang sab diu chating mi hon denomination hobung le Christian church hobung pum khat chu a hin het khanwa hobung pum khat thu chu hung ma chal ding ti nai hi chi hi su tu dan chen ai da wale ke su tu dan chen 2000 vel chan chen TTS a hin hobung pum khat thu hi phaten a khilen hi cha ko na hin ala wa hi cha ko na hin chai ho chun hobung pum khat thu ha ta na thang sab we ni chatin nong le hobung pum khat thu hi Bible thu hin la thu kho pen hi sin pu doctor ti Lunkim in jong Bible thu dang i chanin gil jong le ku ki nam pil hobung pum khat thu hi a hin kholuma a thang sab hi tuin ama hin kho ki chai te bang hita jong le Christian church sunga hobung zil sang tam ta tan doctorate jong som lang pp tawin to hi amma khangsanga hobung pum khat thoi ha ta ama chalding dol hin la Bible theme sang doctorate i tam nei chanwin hobung khat thu hi athip dio dan akelang zoni chule phajo che dia hobung pum khat thu mong ki chi ta ki hilna dia Restoration Theological College RTC tia atuma hin bol bewa ko na hin restoration movement kiti hobung pum khat thu hi kim su dan akilang kinin he che koima atuma ki go na jong hilawi hobung i hung chi da no ki sei zo hi azona TTS ai lo le RTC a ko na hin sai ho chu hobung pum khat thu niel kal web danun ahung kelang kewin azona TTS ai lo le RTC chu theological degree la na mai ahung hido akit tari hi chi seminar a ko na hin chai Christian church a thacha kim khat jong hobung pum khat ipiham te halawa adowa pang jong mi dalawi TTS ai lo le RTC a ko na hobung pum khat thu ki sim lo tabang ai phanen tu hin Christian church la cha ho akona hobung pum khat thu hi chip del to bangin akelangin KCC administrative building chung changa anti hobung pum khat chu i to bang ham ti kita ata na to apo do na ding mun office ho jong corruption bol na akinei gam to akelo jingen so ting ta le denomination hobung chon na to kisaya hobung pum khat le anti hobung chon ho to ki to lo denomination hobung chon ho chu adi lo hi ki hil thima bol loadinga ki hilte chu puti Lunkim ahung tha su le na sen jong inei ki tapowin a chaina an me 3 2023 ni apana chan babal in sang ki sachim hlung bang ta khon i hung bang ki tawen hobung pum khat thang sap na dia angai cha pathin eina pio TTS ilo RTC hospital admit building zosi wala so in am chang jaw mi thi alo wala mi thi alo wala hin kho bei loi tampi isyang win ithiwin in kho tampi i chan lo ni isei no ngachum tu hin lam kai cheng pan hat zal le hobung mi te pan hat zal TTS ilo le KCC admin building aban it is all in ahung ki tung do thek tan iti ki paom hitan hila hobung pum khat thu saphona dia panla hiule pathin angai cha zo si ama sa asanga chu boling za ap ki deoi he chu a hi lo kha le KCC ki ti chu denomination hobung hola khat hung so da pathin hagawin e hin chen pi lo dio ham ti yong hi ti zat tai Christian church hat do kin na dinga hin
infrastructure ho sangin hobung pum khat thu thang sap dia ho zo ni so ting hobung nei pan na ahin to ting avat lo ding pu da tor ti lun kimen but hinin mi man cha ding angai cha zo si aman api ji anati chu isu min lo de wi he chu hi en tu ni kho am isei nom la wa pu alo pastor pa in article lekha hinji na chu iga sei the o ila vale is ama akona ipan sa wa holim naw chu he chu hin hi chin se lo naw ji pi ham talen gmfdi kinil na ding pautam nin jak chum ahum da hi ikinil wa hi cha kuna chu thil hi chan ge chu in se do lo hi a chai na ma no hitin gmfdi thuk se dan a se ibida apat na ne kana se banga hin vel se ke le ibida na se ham ibida na ki kum ham ibida kinil ham itiji vin hi kinil na ding iphutdoh ji was ki kinil hi se achun he chi a chu ikinil development ti hi avel ka se do no mai chuting ta le tu lai hobung dinwation ta san za chum iphutdoh pau yong hi so article lekha ho in se na wa chun cho kit lekha ki thopi na ko na in se na wa chu ve na le founder ho Christian hin kho ana sim do ma so ku ki society sunga pan hin lama so pu da tor ti Lunkim chuting ta adang ho pan la na ho founder ho mimin chi ho hi isumil kam ven ama ho to dan ama phudoh ba hin ho imang ta povi ti akelang ni amo na chipi ban chipi lan tu ne khona ki khen na ding ham denomination za chum do loading ki bung khen loading ho bung pum khat na jalang hin kunom tai man khom to ai ki bung khat na za chum dok tan hi si phamo ke sa in gmfdi ba na jong ta san tha za chum ko i hum do na lai diam ti yo hi ti za ta khat ai ki nen ipi cho hi jong le tu ni khai i se no mu chu ta san na e hon phut do hi jong law hen hoi lai jong law hen Lunkim sa Jesus Christa ita san diu pa athupi denomination church building za chum athupi pen hilaw hi ti isei do nom vin isei khil umal pathim ki ngai dam hote ka ke pai